jotonw lamsago vai dada manai tei dol songno jotonw जों tinini update nagi nailai important update rok je private job naitugui tongnai student tei government job naitugui tongnai private job naitugui tongnai student rokni bagui tini belai kheno important update notification जों bono nagi nailai nirok video no paithak jora nailai tini ang video rolia hinsongui rest khlai sinai hi tini wasugui tongmani tongui malia nirokni bagui important rok tongui magui hinsongui tini belai kheno important tongo haini bagui nirokno update rogani hi mafai haini bagui nirokni bagui si ang omo haike wngui tongmani ba nirok video no je masak share khaike ani bwkharok tei bwsrangnai tei nirokno paiplai hambai maronai omo haike nirok support rolaidi tinini update o merit award rokni bagui je ST student 60% ni saka merit award rokni bagui bo apply khlaijaknai tei student class 12 pass ungjak koktabo college kanai rang obab wngui poremaya wngui tongnai one time financial support as tribal welfare ni bwkhak tei ke bohai rokni bagui bo update nailai tei government job ni TPSC ni bohai rok bo जों kisa nailai private job ni no swkang nailai video no paithak jora nailai step by step जों kaisa kaisa ke nagi nailai haike nirok share khailai je nirokni friend song tongmani no brok bo je important broni update rok bo broni oro sogoi brok bo apply rok khaigani wngthing hingke phadi जों nailai sinai কর্মী চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসের লোক চাই বায়ুদাতা হোয়াটসঅ্যাপ করুন বিথি দুগানো সামুং খাইয়ানি বাগৈ সেলসম্যান ইগো সামুংমা খাইনাই বায়ুদাতা ব্রনি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পাঠকই মানাই 8414874258 হায়াকেবা ফোন নাম্বার কল খাইগি মানাই 9টা ni siming 2টা ব্রনো কল খাইগি মানাই মোবাইল নাম্বার ওংখা 9863556237 o contact lagi manai WhatsApp number hingge nirok biodata rok pathogui manai hingge जों tei next nalifinai job vacancy required for front desk and room service day and night with good knowledge of computer and English speaking smart vehicles required drop your CV hotel Woodland Park hingke front desk post ni bamang front desk te room service o samang ni bagui din by din ni bagui te hor ni bagui samang khlaijaknai computer knowledge rok tongui tongke te speaking spoken tangni ni English ni speaking tongui te chala brai omhai rok khlagi manai o jaga samang ko broni rok hotel ni bagui mokhe kaisa hotel ni bumang Woodland Park Agartala o jaga thaio CV nironi pathogui manai broni mobile number ro WhatsApp number pathogui manai haike ba contact haige je samung naituknai tongui tongke niro call khailaidi haike nirok samung magani bagai wnghui tong hangke direct ni call khailaidi haike nirok samung ko mangai manai tani hongke je swkang call khaigi manai bono vacancy rok bo fill up khlaijaknai je swkang tabuk nirok call khaimani late wngui call khaila hangke vacancy boipungui thangke nirok call om haike mai angui thangnai gete broni mobile number krungdi 7005408970 o contact laidi te kaisa 8167788307 o contact laidi te next কর্মী চাই অনলাইনের ফর্ম ফিল আপ এবং ডিটিপি কাজ করার জন্য অল্প বয়স্ক যুবকদের প্রয়োজন স্থান আগরতলা তাবো কাইসা অনলাইন ni xerox ni dugan rogo form fill up rok khaijangnai DTP te form fill up rok o samung ni go khlaijangnai boyos kom ungui bo o jaga go khlaigi manai Agartala ni jot jephro jaga go ungui mangge brono call khaidi bor jaga go dugan ungnai bohai rok ni bagai joto details porno call khaigi sengdi nirok samung naitugui tongke manai hi wasugui tongke call khaidi haike nirok mangai manai broni mobile number o krungdi 6033354403 o contact khlaidi omongkha xerox dukano samung khaigani bagai form fill up roni te next nalinai job vacancy
urgently require sales executive for tram showroom Agartala, male or female, having minimum 1 year or experience in sales. Qualification 10, 12. Send your update resume through WhatsApp. Experience sales ni go experience tongui tongnai. Sales executive ni go khlagi manai. Tabok showroom ni bungka Trium showroom Agartala Chala tei brui o jaga go khlagi manai. Nirokni experience 1 bosorni wngwi tongkhe o jaga go khlagi manai. Qualification 10 pass 12 pass wngwi tongkhe nirokni CV pathogwi manai broni WhatsApp number 6909392032 o nirokni WhatsApp broni WhatsApp number o nirokni resume pathogwi rohordi. Then next nalinai অফিস বয় চাই অফিসের কাজ করার জন্য অফিস বয় চাই বাড়ি আগরতলায় হতে হবে অফিসনি সামং রক খাইগানি বাগৈ জলা রক খালাগি মানাই হাইকেবা बोरैबो o jagao khlagi manai rok kol khaigei brongno singdi bo jagago ma khainai আগরতলা go nok wngwi tongkhe omo samung no khaigani bagui khlagi manai mobile number o krungdi 8837354428 o contact khlaidi. Then next technician chai pathological technician proyojon ajoi jogajog korun pathological technician o borok najaknai tabokno contact khlaidi borokno jeni rok video nugui tongkhe 9862220404 o contact number o krungdi je daitidai call khaimanai bono samgo mangui manai. Then next kaisa job notification medical officers ni bagai Tripura government by chalokjak kaisa contractual post ke omo kha najangnai jeng bono kisa nainai. An interview for engagement to the following post purely on contractual basis for 11 months with 1 day break at addiction treatment facilities ATF Modern Psychiatric Hospital Narsingar under NDDTC IAMS New Delhi will be held on the 18 November 2024 10 a.m. at Modern Psychiatric Hospital Narsingar along with all original document admissible for this purpose. In connection to this, interested candidate fulfilling the required qualification may submit their duly fill application in prescribed format with 2 passport size food color photograph and self-attested copy of all testimonial and certificate at the office of Modern Psychiatric Hospital Narsingar from 11 November 2024 to 13 November 2024 between 10 a.m. to 5 p.m. Beyond this time period, no application will be entertained. Kini rok busiwini tongkana kaisa 11 ma ni bagai contractual post ke najangnai contractual ni bagai hospital ni modern psychiatric o jaga ni go omongka Narsingar Agartala ni Narsingar ni yang digi gono wngwi manai haikeba nirok document joto original rok rohorgi nirok fill up khagi manai offline ni omono ma khainai qualification rok tei joto nirok ni certificate tongwi tongmani rok no nirok form fill up khaigi maronai busuk tarigo maronai hingke naidi Narsingar ro thangai nirok apply khaigani bagai 11 November 2024 ni siming 13 November 2024 ni 10 a.m. ni siming 5 p.m. jora je solegui tongmani office time o afrone omorok application rok submit khlagi manai nirok form no download boha por jaga manai hingke broni website o hagai agmc.tripura o jaga website o hagai nirok joto notification o naigi
application format rok download khaigi nirok khlai manai. Post ni go tongnai doctor medical officer ni go UR khoroksa 60,000 per month rojaknai. Qualification MBBS and recognized university institute along with medical council registration preferable no zeronai MD or equivalent qualification. Haironi qualification tongke brongno nirokno prefer rojaknai. Age inke 40 years ni siming 40 years ora tongnai. Gete relaxation bo rojaknai ST roni bagi 5 years. Second number tongo doctor medical officer ni go khoroksa ST ni bagi 60,000 per month. Same bohai no mo MBBS recognized mongani nangnai. Nge age bo same no bohai no tongnai. Broni website oni rok pura details ke siwani bagai website o hagai naidi. Website www.sgmc.nic.in website o hadi hayakeba. Tripura rhm.gov.in website o hagai mangai hayakeba. www.health.tripura.gov.in website o hagai nirok. Application format of the details rok joto nugui manai. Tin roni self attested copy rok o jogo nirok joto naseng nirokno sagani nanglia nirok joto siu je apply khaigani bagai document rok toma nangnai or caste certificate te registration certificate nironi je MBBS ni hairok joto details rok nironi kagos rok maronai. Ngete next nalifinai Tripura Public Service Commission ni bakak tike kaisa TPSC ni job notification katal sopaimani amke. Online application are invited from bona fide citizens of India for selection of candidate for recruitment to 2 vacancy total 2 jona tongnai 2 jona UR ni go khoroksa ST ni go khoroksa vacancy tongnai. Vacant post ni bo mangka assistant programmer group C non gazetted tongnai under election department of Tripura government ni TPSC ni bakak tike najanai mo. Eligible criteria rok naigani hinke website o hagai naidi notification nirokno video alada khe tobai phai frongke nirok nugui manai omoni TPSC ni next update o nirokno full details rogui nai apro nirok joto nagi nai manai PDF soho joto na apro nugui manai tabo hinke nirokno short notification no rogui mani ba nirokno qualification bo swngnai rok sagai romalia haini bagi nirokno next update o sai ronai nirok naisingi tonglaidi apro nirok nugui manai je government job no naitugui tongnai rongke o TPSC ni website hagai nirok apply khailaidi ingke padite next nalinai Nobodoi Bidyalay Samiti ni bakak tike kaisa class 9 11 admission nabagani bagai online apply mak online admission nagai manai ingke sengkono kisa naini lene 9 ও 11 শ্রেণীর লেস 2025 এর জন্য অনলাইন আবেদন করার জমা করার অন্তিম তারিখ সম্প্রসারণের বিজ্ঞপ্তি সিলেকশন টেস্ট এর মাধ্যমে জোহর নবোদয় বিদ্যালয় 9 এবং 11 শ্রেণীতে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে শূন্য আসন বিপরীতের ভর্তির জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চলছে অনলাইন আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখ 9 নভেম্বর 2024 পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে প্রার্থীরা নিম্নলিখিত লিঙ্ক দেখে বিনামূল্যে আবেদন জানাতে পারেন nirok rang sarano online apply khaigi manai admission nagai manai omo Jawaharlal Navodaya Bidyalay ni school ni go admission nagani bagai class 9 te 11 9 November 2024 ni siming start omo online tapok apply khalagi manai admission nagai manai je online no nirok khaigani registration class 9 no pore nai rok ke broni website link o click haidi www taponi rok rogmani pore cbsitms.nic.in /2024 nvsix/ omahai rogui nirok link o click haigi apply khlagi manai class 9 ni go 11 ni link ka cbsc
tms.nic.in/2024/nbsxi11/ o website o click khaidi haiki nirok admission nagui manai registration khlai manai nirok omono online selection test rokoi nirok test maronai haike admission rok ulo khlai manai the next naline notification in contractual continuous to the earlier notification regarding online application for second installment of one-time financial support OTFS 2023-24 batch through beneficiary management system BMS portal. It has been observed that delay have been naji je rang deprive ngai tongnai te deserving student rok rangni problem ngai tongnai pore mai ngai tongnai belai ke rangni go important tabong ni rok rangni go ne joto pore mai ngai tongnai rok 2023-24-25 batch ni bagai beneficiary kaisa tribal welfare department ni bakhak tike sekang bosoro go buni rok nugui makana duibar haike omono rang rojaga omono rang mangani bagai ni rok apply khlaidi 31 October 2024 ni siming ni rok khlagi manai 15 November 2025 jora boni last date verification check khlaijangnai 25 November 2024 jora last date verification approval ronai 30 November 2024 jora omono apply khaigani bagai website ok nirok visit khaigi apply khlagi manai bms.tripura.gov.in website o hagai nirok apply khlagi manai tama document nangnai o website on nirok notification nirok online apply khaigani bagai bahike nirok khainai je omongkha class tabok je college Kwtal kanai bohaini bagai simine omong ongkha haini bagai je class 12 pass ngai college kanai rok ke nirok apply khlaidi nirok one time financial support manai te nirok friends ono je maso share khlaidi brobo sigei omhaike travel welfare ni bakhak teke je omhai finance one time finance beneficiary magani wasogoi tongnai rongke nirok apply khlaidi te brobo sawi siwi mangai apply khlai magani yangthang te next nalifinai notification omke kaisa merit award oni bagai jongponobo kisa naginai je merit award magani wasogoi tongnai 60% mark rok ngai tongnai 60% mark ni saka ngai tongnai inke nirokni friends ono share khlaidi brobo apply khaigai merit award ok magani bagai application are invited through beneficiary management system BMS from the eligible student of government aided school and grant in aid madrasa for availing the following scheme within the following timeline dongnai di scheme o tongnai girls stipend to the girls student of class 11-12 pass ngai 40% mark ni sai saka 45% ni saka angke omno eligible nai je burui saisung nogo tongui tongnai activities for all scheme gongke application submission by student institute nodal officers verification khlaijangnai apro 28 to 17 November moni timeline omoka last date jete kaisa tongo second Tripura government merit come means scholarship for the up to the student of class 11 and 12 je pass 60% pass ngai magai pass ngai rokke eligible ngai mono joto salabroi joto 60% isai saka inke merit award ni bagai te kaisa tongo providing book grant belonging to BPL category student of class 11 and 12 namke je boy ni bagai BPL holder rok tongui tongnai rok ni bagai boy manga ni bagai inke omono apply ma khainai
pore maya BPL holder rok to tabok je kwrwi wngwi nirok pore maya wngwi tongnai boi paiani omo haingkhe omono apply khlaigwi manai tei kaisa tongo supply of free textbook belonging to BPL category student of class 9 to 10 bobo same bohaino textbook ni free textbook mangani bagwi BPL kaisa no omono ke apply khaimanai tei kaisa bo BPL kaisa no tei kaisa tongo dress grant to girls student of religious minority community of Tripura to the student of class 9 to 12 dress ni bagwi mokhe bwrwi student rok je minority community rok tei kaisa tongo merit grant to the student pass madhyamik examination with 60% and above only for general category merit award ni bagwi 60% mark ni sai saka wngwi je madhyamik o tongnai omongkha sudu general candidate oni bagwi nirokno tebisa time sagwi rogo omono apply khaigani bagwi 28 ni November ni siming 17 November ni siming boni last date of tongnai district level verification khlaijaknai check khlaijaknai 18 November ni siming 23 November jora tei state level verification khlaijaknai 24 ni siming 30 November 2024 jora je eligible wngwi tongnai wngkhe nirok apply khlaidi 60% ni sai saka mark mangwi tongnai rok wngkhe merit award ni bagwi tei next naliphinai notification for downloading interview letter for personal interaction test Tripura police ni bwkhago tangni rok apply khainai rok interview ni bagwi je selection wngwi nirok physical test rogwi wngmai paimani porei interview ni bagwi call letter sokhainai mokhe boni bagwi saklaijakmani je Tripura police ni bagwi nirok interview ronai hi wangsugui tongnai je swkang maya notification maya wngwi tongnai omo haingkhe nirok notification tabok nioni bagwino nirokni friends no share khailidi je Tripura police o physical test rok tikigwi painai broni bagwino omo notification the interview letter in respect of the candidate shortlisted for appearing in the personal interaction test in connection with recruitment of 1,000 police constable men and women in Tripura police has been uploaded in Tripura police website Tripura police ni je sekango constable ni najakmani 1000 jona chala bwrwino najakmani interview je physical test jitigi tabuk shortlist wngwi painai rok interview ni bagwi nirokno tebisa saphigwi website o hagwi nirokni admit card download khaigwi interview rok rogwi manai Tripura police ni website o hagwi visit khaidi www.police.tripura.gov.in website o hadi haikhe nirok admit card download khaigwi manai interview ni bagwi interview bo phrongnai joto details admit card no suijak nugui manai ngete next naliphinai omongkhe kaisa Tripura sarkar Tripura government bai chalokjak kaisa coaching nagani bagwi free coaching poregani bagwi je government job rok naitugui tongnai free coaching nagwi poregwi tongnai himasugui nonai rokni bagwi notification বিনামূল্যে কোচিং এর বিজ্ঞপ্তি ত্রিপুরা সরকারের ফর্ম কর্ম বিনিয়োগ ও জনশক্তির পরিকল্পনা দপ্তর উদ্যোগের রাজ্যের স্নাতক বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সম্প্রতির জন্য 4 মাসের মোট 240 ঘন্টা এক অনাবাসিক ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইন ও অফলাইনের কোচিং ও গাইডেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে টোটাল 4 মাস ni bagui 240 ঘন্টা ni bagui omo kaisa coaching poregui manai free coaching online te offline coaching khlagi manai
উৎসাহী কর্মপ্রার্থী যুবক যুবতী তাদের বয়স 20 থেকে 40 বছরের মধ্যে এবং যারা ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তর চাকরি সম্পর্কিত কোচিং নিতে আগ্রহী তাদেরকে নিম্নলিখিত তৎসঙ্গে তথ্যের সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি সহ আবেদনপত্র আগামী 8 নভেম্বর 2024 তারিখের মধ্যে নিকটবর্তী জেলা কর্ম নিয়োগ কেন্দ্রে ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রে আবশ্যিক তথ্য নেম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট, ফাদার নেম, অ্যাড্রেস, ডেট অফ বার্থ, হাইরক মাস হইনাय जे फर्म फिलआप खायगानि बागै नरक ऑनलाइन कोचिंग ते ऑफलाइन कोचिंग नागानि हिमा सगै तंनाय फ्री कोचिं त्रिपुरा गभर्नमेंट बाय चालंजाक नरक थांगै एप्लिकेशन रगै मानाय डिस्ट्रिक्ट एमप्लयमेंट एक्सचेंज आगरतला ओ जागागो ऑफिसो थांगै नरक खलागि मानाय कॉन्टेक्ट नंबर निरकनि कॉन्टेक्ट नंबर जत डिटेल्स सगे तो निरकनो सागा नांनांगनिया फर्म काइसा फिलआप खायगि ब्रनो मारनाय हायके निरक एडमिशन कोचिं नि बागै खलागि मानाय देन नेक्स्ट नायफिनाय बिगप्ति अमगे जे ओबीसी स्टूडेंट रनि बागैबो लास्ट बायथाक नं अमनो रिडिंग काइसा न रयरनाय ब्र जे कब्र बुसियाबा ब्रनो किसा ब्रनि बागैबो नोटिफिकेशन সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 2023-24 শিক্ষাবর্ষে ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিলেন এবং প্রাপ্ত সমস্ত আবেদনপত্রগুলি থেকে মেধার ভিত্তিতে শর্তাধীন তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছিল। উক্ত তালিকা থেকে বাছাইয়ের পর মেধার ভিত্তিতে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা সকলের অবগতির জন্য অন্যান্য পদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট www.obc.tripura.gov.in এর দেওয়া হয়েছে এবং দপ্তরের নোটিশ বোর্ডেরও দেওয়া যেতে পারে। পূর্বের শর্তাবলী প্রযোজ্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অন্যান্য পদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর গোর্খাবস্তি এয়ারপোর্ট রোড আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে। ওয়েবসাইট www.obc.tripura.gov.in ওয়েবসাইট। দূরভাষ নম্বর 038123290334। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8729899332। अमंखा जे ओबीसी स्टूडेंट रनि बागै ब्रनो नोटिफिकेशन ब्रनि बागैनो इनके निरक भिडिअ जे मासक शेयर खालायदि निरक फ्रेंड्सनो दिनैनि अपडेट बेलायनि इम्पोर्टेंट हायनि बागै निरकनो भिडिअ रलिया हे दिनैनि अपडेट रगरालिया हे तंफनो निरकनि बागैनो दिनै अपडेट नको तवै मा फायगो बेलायखि निरकनि बागै इम्पोर्टेंट तंगै मागै हे हायनि बागैनो जे मेरिट अवार्ड नायतुगै तंनाय नायसिंगै तंनाय प्राइवेट जब नायसिंगै तंनाय रनि बागैनो दिनैनि अपडेट अमनो निरक डेली अपडेट मांगै तंगनि बागै जेनेबा जेफ्रन फोरोंगै तंलायदि जे मासक शेयर खालायदि सापर्ट होलायदि जतनानो हामबाय।